Lamhla nababe Kunene lesimati labaningi lasabitwa ukuthi umkhulu umfundisi Kunene lamanye ama-Assemblies ungumkhulu vele kithi welivangeli lapha Evangelical Assemblies. Sithatha la thuba ukucela kubuda ke kumuntu lomdzala njengemholi njengababe njengamkhulu singasho ukuthi lo hambile ehleze nabomkhulu umsili wahamba nalabanye baholi labakhona kuleli vele kangwane wababona nabanye labo minister wabona inguquko letkhona ivele inguquko letkhona nasebandleni. Sicela nje kubuda babe usilandzise hleze kabantu singeke sithi kafishane hleze kabantu kwetinkonzo tabomake inkonzo talabasha inkonzo tabobabe tintfombi kanye nemajaha ticala kanjani FEA Evangelical Assemblies sindlule sicala nini ticaleka kanjani phinze ungasikhombisa ngoba libandla libe influential even kupolitiki lelivela kangwane sibonile ngokukhomba lomutse abulala some of bantu labadzala labakhona even bafundisi nalabanye emalunga elibandla bangena kupolitiki singabekisa ngaye the late Reverend Dr. A.S. Msili sibekise ngaye babe MM Dlamini labadothi Moses Matendele Dlamini sibekise ngama-MPs nesibenawo nama-senators esibenawo tindvuna tetenkundla kanye nebuchopho ungasilandzisa yini phinze uqine babe engeke ngisho sekugcineni ungasilandzisa yini kakhulu nge-conference of churches ngoba usebentile ebuholini base-free esingathi executive board usebentile umission la ukhona umission yakamazini uphinze wasebenza nayo le conference of churches ngasilandzisa yini kabani nangayo i-conference of churches kulamalanga ledlulile sivile ukuthi bakubidile njengomuntu omdzala nabo celebrate 90 years kwaba khona nabaka-award abona singajabula kuva lo mlando nekuthi nje simuve ukuthi lo babe Kunene esihleli naye namhlanje as a FEA Evangelical Assemblies ungubani uqhamukaphi utalwa ngubani usiphi futhi nesikhozi. Angibonge babe Hlatshwayo ngibonge kakhulu nakini lonke bazalwane kuyifuna lento ake singicale ngekuthi mina ngekwami ngitalwa lapha eKhukutha qale ngalapho nje ngitalwa lapha eKhukutha engobelweni Chief Dambuza uKhaya. Amen. Khulele khona ke mhlawumbe ngeke ngisichithe kahle isikhathi lokuthi ngikhule ngasilo likholwa ngikhulele ekhaya lendvuna manje ke indvuna ke philwa ngale ndlela yasebundvuneni ekhaya la kufikela khona bakangwane nabetele ngithi sithi kwangwane lekithi ngobelweni nabesuka la befike balalele ekhaya ke ngeke ngasichitha ke isikhathi lapho mhlawumbe ngafuna ngithi galaja ngishiye nje ngoba ngeke ngafuna ukuthi itekwe letindzaba ngakithi ngale ndlela imnanzi nangesikhathi livangeli ngithola okay ngicale ngisayona original Osayon nje ukhanza make uthandazeza yona Nkosi ya uyangithatha ke nami uyafika ke lo mprofeti uyamprofeta uthi la kimi ubona kwehle emadlala amakhulu yo usho lo mprofeti ngisemncane ngiphepheni makhe uthi kulo mfana lo mbona kwehle emadlala amakhulu nami ke vele ngayigatha lento nasashumayela ndombadala kamhlobo lemuva uthi ndombadala mhlo sayona siyawuhlala eneboneni kuze kuvama umusa na ngeke ngoba Jesu sofikile wasisusa esonweni amuva nje mhlobo ukuthini sofika lapho khona umbethu khona ulofuna ukukholwa la ngoba uyabona ishumayela lithi ithi iconzile wedwa isiconze kuthini hawu engiyalelo 1953 way back level 52 ngiyatinikela ke nangitinikela ke nembala ke ushaya tandla enkosini zinokunikelawo unambuzo ukushuthi ngendlela lenkulu neva mnanzi kanzi sekushitiwe ukuthi indaba nengilozi lenkulu afuna ukugathela lo lenkulu ngakhula ke
bandla lakithi likahle lesizwe lakithi likahle kakhulu ngoba likholelwa kakhulu khona ku tabomake ungaseshi lokuthi njani ngoba ngilelo bandla nemkhutshana yakhe kuhambeke khuleke njengomfana nje basekuthetha ukhuleke ekhaya ekudala ukhuleke and then 1961 sesiye mission ke siyawuvakashela imission kuthiwa imission yakhempa iphatha ema-commission ema-plate uyadliwa lekithi sikhangela inkomishi ebhodweni nakhona kuseni emlinzelweni lapha kuthiwa kuphathwa inkomishi kuyakhethwa kuhlala khona ngithawa ngiyena thatha-ke nami bathi uba nengubo kufike kulalwe nyaya kanzi kuthi awushumayela kule convention lelijala lakamsini kuthiwa ngu-Andreas sifika msomlungu balukhulu ukuthi nembala ukuthi lo muntu ke ukhuluma ngami la kanti bengintowendana ukhahlane-ke ngithi sisebeneze 1961 December ukhahlane-ke ngithi ngangihamba manje basitsile futhi bathi nabanithi ngikhala kushala kwamafutha ngokushona phansi yole bafuthi ukuthi abahlazo sekubuyelane kanti nginabhuti lo shumana lo bhuti lo asincama muhle futhi umntana wamsini njalo esihlele emhlatane esihlole nje ngakutshengisa ukuthi ngaso nesithombe sakho ngasitala 1961 December 1962 sesiya lapha kaNkobo ngoba bekuye kusuke laba balanyoveli labasha baye kaNkobo 1962 sesiya kaNkobo ngeJuly shumela ke umfundisi wakaGumethe la Assemblies of God umenyiwe njenge-guest speaker kuGumethe shumela efike khona lapha akhuluma ngaSamson khona Samson wamgcobo wamnika uGcobo Samson manje Samson abasilima wadlala uGcobo wadlala emathangeni entombazana ngegcobo dlala ngalo abesufika lapha athi khona phuwa Samson lapho Samson wafa sangana amehlo khona ngegcobo semshile uNkulunkulu asamshila wacikisela ukuthi uNkulunkulu wamshiya uthi uyashiyana uNkulunkulu abasathi ke lo mfundisi bakhona labafuna kolamandla sanda kusinziswa kethine ngoba la endleleni uhambe uimprove empilweni ekholo ngeke akufani naloqale khona kunjalo fika lapho khona ke sekuthiwa 1962 July in the afternoon enkozweni yanzambama nga-3 sasifike ekudleni ufika lapho khona kuthiwa ashumayele umkhulu bese uthi ngabe bakhona yini abafuna kolamandla ngamonqele senyuke asifikanga lapha le sondo lakhona lalengithini asifikanga lapha embili sasihleli lapha saya sesethwele la kwakuseteke salamisi ngaleso sikhathi kwakusasebenza nje Monqwele kuphela awasigitsa eMonqwele sithwale lapha bese-ke laba bomkhulu Sikhoba ke nabo jiza lapha bo-Aida nabo ntombazana abadlanga manje ngekubadi kodwa abadzala babadi bona jiza kalukhele so kalukhele manje benze nokwenzeka Khumalo asamncane lo kalukhele umzala kwenzeka Khumalo bas nasilapho esiguqule sigicakike bathi thula sithule phinde bazithubekana kube manje le nto yenzakalwe kwenteka nathi lento kasiyathi nembala-ke basikhansela ke bathi-ke sebasithatha-ke basibeka le ndlini nahle kwasiya ngakwakuhle that afternoon asiya ngandleni kwanzambama sathatha kwabeka umadonetrini sethwala kwabeka umadonetrini asinamandla ehlele moya asiyekelele ngoba uyabona lena yenza kaMonqwele ngiyona inkulu usisitile sengikhumbula lemuva lengilozi lenkulu abaprofeta sayikwehlele Jesus uyathi ukuthi lesi discovery lesikhanze ukuthi akuhambeki nangekho
ngoba lokunyeni siphephiswe nguye ethintweni letinyene elikhulu ephileni impilo ebusha yayisisitile ngozama ongcwele ngoba bese sikhalelwa nguye sikhala babe emsibi nje namfunza sikolo ngoba ngihambe ngafundza sikolo ngasifundzela lapha bomathapha indaba form 1 form 2 form 3 up to form 5 I check alena ukuthi unjani uphila njani kwambe kanje kade kuthi mongcwele usitile kakhulu lo bekugunyukelwa lapha ngoba bekuvachwala empeleni ngicela uyishiya le ngoba ifuna ukudla isikhathi sami sonke ukuthi sitakele kanjani manje ke bese ke nibuya la ukuthi ke lo mbuzo ngoba lo mbuzo uthi inkonzo tabomake ngicondzane nathi bengifuna ukulandzalandza ngami ngoba kwesesikhathi bathi bashumayele singakeva ukuthi baphendula bashiyene khona labakushila babuyekele ukuthi kwendekeni labaphenduka kwanze emakhola kanti laba batalelwe endlini bafundisa endlini bemfundisa ukuthi uyakholwa ngidalelwe kamfundisi wathi kanze nasa aphethe isikomenti umfundisi kanze ashumayela sangaphenduka enzalo anyway akusho ke ukuthi usavangela lokusenda njani kodwa nje kulanza nje ukuthi kuba kuhle kuvakala wasitakala njani kwendeka amen nami ke ngibulile nje ke lapho edinga ngena madise but naku lokhona lo mbuzo wakho uthi mbuzo tabomake tiqale nini one tiqale timbuzo tabomake betikhona kuthiwa menyane lapha emamission betikhona kepha kukhona bese kufika lapho babemsili khona thatha i-leadership Evangelical Assemblies belungu bayibuyisa kuye le ko-1972 somewhere there wayibuyisa kuye Evangelical Assemblies wathi nga-1977 wethatha uqala libanga lamanzini imvuselelo ade uqala umsebenzi udayithola leyo ukuthi waqala kanjani but akuqoqela ngoba bedlala waqala kanjani nakefika babemsili lapha ngalo 1977 aqala inkonzo 1978 singena kunendlunyala lapha ezakhele kodwa nawe ungakhumbula uqala nabani kulo 77 uqala babekhoza phela abemngani wakhe lapha eSouth Africa wacela ithende lakhe kuyo ukuthi bede labantu oqala mhla ka-3 December 1977 uyaqalwa ke ngembala taphela ngamamarch mhla ka-30 78 yaphela le ungahle ukuthi ngubude babekunene le ndlela obeka ngayo ema-dates ezifiwe recording and you were there nakwendeka lo msebenzi ngilokhu benge-involved phela msike mbabe wami benge-involved vele nembala-ke 1978-ke diyaqhubeka le mvuselelo ukuthi-ke mhla ka-30 March diyaphela-ke sekufuna-ke manje kusale lithenjana lelincane bohle-ke satha umoya kusala banicela kwedlula futhi lapho silibamba nababe LM Dlamini LJ Dlamini babe Dlamini Lawrence asaphendula inyanga Lawrence shisho kwama kwazubatilo zabalesa abantu maphoyisa belashwa amela ngoba silabecela maphoyisa ngicela kwedlula ke futhi lapho so 1978 ke sekwakhona indlu encane ke yakhiwa ke ngokusitwa kuma missionaries ke siyanikela nathi siyakufikela nje kuhlangana lapha attendance yanikela ema-missionaries efaka imali kwakhiwa lela ngenhla lela namhlanje seyisa Sunday school like nenhofisi lemfundisi lapha ezakhele angakapheli 78 igcwele lena sefuna kuqalwa indlu ngendazi yakhiwa lo 79 seyavulwa le ndlu enkulu November 1979 seyakhiwa phela wonke masishane wonke that was God's doing and that was God etamina session amaphoyisa ngoba ngisebenze house by then atam session ukuthi nembala mina ngeba le ndoda enkaphani ntoka khona beda bosibantu amaphoyisa atam kusho wona uthe data usethi now siyakha nembala nasakhile 78 79 November leyavulwa isonto lelikhulu endazi babe besilike sokuthi emadoda sesima elders esikhona ngoba beWilliam ngoba beRafael ngoba beDlamini Edward sebasenkosini ngoba benhlabathi siyabuya ndawonye emadoda ngeke loleke lebandla lasefree neli kanje
Yeah. Asibuye asasakhe indlela yokuthi ngabuyiswa njani njalo libe bandlani ningabe icucu nyeveni bedane makayane ngeke ngole. Na ukhumbula kahle ema-mission station ngathi isikhathi abemangaki? Nyeveni bedane Beneza makayane bela bo 5 then. Yeah, bela sembali ngithi nyeveni Beneza Mangayane Bedane ngathi yeah noma khona ikhohla kodwa nje abe lapho lethi imali ekusuka lena ukuconzelela lo missionary lo khona lapho sephethwe nama missionary nake fika ke baba Msili athi no ngeke alibuyisenza wena ngalo 7 ngalo 8 sekuqalwa ke kwakhona le ndlela ukuthi alibuyenza wena ibanga taxoxwa kanjani organize bomake organize bomake baorganizelwa bomake bathi organizelwa ukuthi bamane bakhone ufundiswa impilo ebungcwele baphile ekhaya baphile nasebandleni kungabe kuloko kuphela bafundiswa futhi ukusebenza umsebenzi wetandla labantu akhona ukuthi philisa ngawo ekhaya aphindze futhi bakhona ukunikela banikelela ukuthi imali yabo itawusita umfundisi noma ngawuphi ngoba nase kwakhona isikhwama sabomake sikubhekana nomfundisi. Yeah. Manje ufuna kungabi local ufuna ukuthi le local isendele le mali ibe khona bese kuthathwa 10% hambo yaletho loku field committee by then kwam field committee leso sikhathi umiswe 10% field committee upenda nakaqala le misebenzi lene athumela umfundisi le abothatha imali ayimiliselena for 6 months isaqala le bandla le nala local ngalokufana nala mission ngalokufana nayo mission ke beyiteke imali ngoba bakhanya ukuthi ngeke le mali bese mission ngoba kutaba nenkinga ngcono isuka ku local itoxoxwa la mission bese yathathwa ke mixwa ke central. Yeah. Uma kufika ke le central ke nalabadzala ke batabe sebakuba ukuthi nanguya engwavuma sesibeka umfundisi sathi imali nanguya mase sathi imali itobona umfundisi bosiya ungahawukeli nje lokuthi seyeduka ze administration yaduka ngebuthe bendlela nangethi ingoti tendlela yasiyaduka uyakhala namhla ukuthi abafundisi bathi imali kanti yakhiwa imali imali yabe seyadunyiswa inkonzo tabomake tatakhelwe ukuthi bakwazi ukuphila ngobungcwele bakholwe baphile kwakwathi ukuphatha emakhaya bakwazi ukuphatha madoda abo nempilo yasekhaya nasebandleni bakwazi ukusebenza umsebenzi wetandla labantu abaphila ngawo ekhaya phindze futhi bakwazi ukunikela ebandleni nemali yakhona ihambe yosita imisebenzi lemisha lecalawo nceda uNkulunkulu udinga laphi la khona nalakhaya bathiwa make sure uma ukuthi akalanga umfundisi lakhaya daqala wenkonzo tabomake ke namanje ke lesijabulisa lokujabulisana ukuthi yaqhubeka ngamandla amakhulu phambili angithi ke nangathi shiya inkonzo tabomake ngoba tinone kakhulu kube ngikhuluma ngathi kuphela bengcono manje sokufakene ukuthi ke sekucala ke labasha ke baqalelwa nike icalelwa ngokuza lomusha kodwa nasingabele emuva kulabo mali unawo nama dates this year. Yes, 1998. Okay, bekakhona tibe khona ngama-local ngisho kuma-missions. Yeah, sesiye mission labahlangana khona nyalo. Siye mission sesibuya ke manje ku-central lokuhlangana le-free manje ngoba sikhuluma nge-free free Evangelical. Kuqalwa seku-implementwa manje le idea yokusebenza kanye sibuye njengebala qala ngo-1982 kuyiwa lapha eBig Bend for nithi Instagram ngibutha kanjani sibithe lokho okujwayelekile noma usiphetha kangaka kodwa sibithe nje nokubetha uthi siyama Easter siyake eBig Bend siyaqala first time sihlangana nje nebandla lonke kanye ngani kwamathi kwehle ukuhamba ngenyawo
wavela wathi kuva ukuthi bengifuna nihlangana qhamuka le indoda iqhamuka le kuthiwa kuseCraydon yaBandlovu ngiyayibona lapha nasijika lapha ngoba ungababona uma njengoba wabona bomake nje bathi yaphelele emnqamlezweni ethi indaba iphelele lapha bajikele endaweni yo baqale ebhibhele bajiwa ngale ndlela le sure kanti uyetha July Nkosi yami wanga-1982 same year sekuyiwa ke lapha enyuvesi kuhlanganiswe ke tonke mission Nkosi yami kwasikhwama sabomake sawusithi kuthiwa ke na 10%. Nafika khona that evening, that was 1982 July. That evening sagidza kwamhla ka-30 sagidza kwawuza belungu bashuta titomba mangala sashaya 5,000 was money. Yeah 5,000 was money. Sashaya 5,000 ngaloko busuku kwasekuseni draft ukuthi dawusenjetwa kanjani ngoba sicela ifield committee yacela Edward yacela mina yacela babegumenza zabanihlangana zadraft abusubonge lasuka lapha eBitsel lapha sawuhlala la ngengazi draft abusubonge ukuthi itaqhutshwa kanjani ufuna bena coordinate umgugudele utaqhudela ngoba tabomake sikuthatha coordinate uqale ko-82 1982 yes waqala la na ungambulala ningafani bani konke la kulele khona coordinator ngeke uchubeke yeah because it's a vision from God uma ungambulala na wamsusa nje coordinator akule inkosi tabomake sengisho nje noma kusemission noma kuphi ngeke bekhona nathi khona toqhuba nathi khona umuntu lokuseka nemba mosi ngicela ukuthi ngikhulume ngaboma angithengakhuluma kakhulu ngoba ngakhanza ukuthi sengicabanisa nawe futhi kepha-ke taqala-ke wakhethwa ke-Make Nhlabathi ukuthi abe ngumgqugqudeli asekelwe ngumake Sikhonze lelo khona manje bese mabhalane wabo ukakunene bamabhalane wabo-ke lolo khuluma treasure wabo ngithi ngibani na Nkosi yami ngabe ngathi yayibuthwa imali bese inikwa general treasure yes yayibuthwa imali buthwe iye lapha ku field committee yo control pa field committee buthwe control field committee ngoba ufuna wathi uqala kanjani so dathi qalile ke ingozo tabomake suka lapho ke daya phambili daphaphulo ngena bobuti ngena bobabe ungena tindvo ungena bobuti okay asitala labasha ukukhanya kahle ngoba Evangelical sisebenzisa labasha kakhulu labasha nge-1983 iyacalwa ke lenza bakufika umleki ufuna benenhlangano abantu abashiye free salisuka ledwaleni ihlukwane sale manje toma ne free nje abantu abasha basefika babohlangana bodwa kwemgudugudwana ke 83 80 kodwa uqale ukuganezwa emabandleni but sasizekulela ukuphuma edwaleni sasihlukana na the free lesedwaleni kwehlukana ke naye 83 84 85 86 sekuvunyelwe saqala iconvention yalabasha lapha uMatsapa Swazi National High School 1983 yaqalwa khona. Now inhloso yaqala kwenkonzo yalabasha ngibona lokhu iphatha kwabo nempilo yabo ngeke bayekele bantu labasha kuthiwa ke sizabohlangana nabo ngoDisemba lapho khona kusuke kuyiwa lena le sawuphelelwa labantu ababuye bekhona bafundiswa khona ngempilo yokholo embala ke qale ke kuhlangana 86 behlangana. Now bafuna inhloso yakhona nakhona ngakutshela nje inhloso yakhona beyithi labantu labasha badawufundiswa lempilo yokuphatha yokholo kuKristu umile kungcwele ukuphatha umuntu omuhle bese futhi banikela imali le mali yalabasha beyiye kufundisa labanye labasha labandleni labangakhona becalelwa lokuba lapha bekhona ukuthi umuntu lo sebenza wakhiphe 2 rand ngenyanga 2 rand usebenza wabona ukuthi ayikhona manje ngeke kulunge basala ngaphandle yonke le mali akwakhiwe
nabantu labasha bafake imali lokuthathwe 10% ayele kuyakhiwa le mali yokufundisa abantu abasha emandleni bakhelwa lokho. Now kubona ke lokuthi kunale le free home sekunale ma region imazini region yasiqhamuka nento. No offenses please. Kubethe ngima seyiqhamuka nento imazini region hayikhona bafundiswa abantu abathi asebafundiswe behlukana fundiswe intombi fundiswe amajaha nakwehlukana bathi kuthola kahle efundweni concept ngqondo nelijaha uthi lijaha kusolijaha yini lelithwa lijaha kwathi ke 1991 so yabona sekusetulu vele sekuze kwanjiwe 1991 sethi yaqalwa ke letinkonzo ke siqala inkonzo tabosisi temaja afike emuva 1996 okay yafike emuva atona ngempela yes tabosisi leta 91 tiqalela ngenkonzo tabosisi sobosisi abasikalelele mabana semanzini ke loyo akusesiko lethu lokufreeze semanzini manje abasikalelele mabana ababuthi abafundiswe impilo yokuphila nobungcwele nokusaba kuyo bese bafundiswa umsebenzi wetandla adokwathi ukuphilisa bese bakhona nokunikela adokwathi iyaphi imali yabo iyawuhlanyela church planting yaka church planting bathengele amathende bathengele ititulo bathengele ama-PAC siphumele ngaphansi abizoshumayela ndaqala awu kwakusumthulu yedulu njengoba ubona nje-ke sigijima nabo siya phansi phezulu ngicela kuyishiya ngoba ungakhanza ukuthi akusesiyo manje free seyimission kunjalo nemajaha-ke anikwa umsebenzi nanimajaha sendawo sita-ke nine ni-supplemente labasha imali yenu seyitawusupplemente labasha la kufundiswe letinzanzane talent bani ngingathi nje letinkonzo tabobaba ngagcina tabobaba bobaba kuthiwa no bobaba basifulelele abenembono umntwana msini suka abasifulelele emasoka fulela kwakhona obaba bangahlali basukume phansi basifulelele ngoba bomake basinakele incebo yaNkulunkulu tintombi tiyasendela church planting amajaha akhona kufundisa labaswele ebandleni bobaba basifulelele shombala yaqala ukuze bobaba yona-ke batawufundiswa ukuphila kholwa ukuphatha kwabo fundiswe nokushumayela bese banikela nemisebenzi wetandla khona kutofulelwa tinkonzo ngingakuthatha ukuthi lama-groups ane-purpose onke mhlawumbe ungasifuna lesinye isikhathi ngicela kwendlo ukuthi nzelekinithi inzaba yepolitiki so since ipolitiki